Hayi umkhonyovu Michael Bexipho Khumalo. Mashobane siyazi sizevele sesizwile ngamahebezi ukuthi namhlanje benizovikela umkhandlu ne-IFP futhi besisayibuza ukuthi ngabe imemorandum yeni nizoyifaka emkhandlwini nibe nophethe izothini kodwa ke sesiwatholile amazubela ungakusenabele kabanzi uwenabele nabantu abamangele namhlanje ukuthi amamasha abamabili kwenze njani. Angiyazi le sibili okhuluma ngayo. Thina besine mashi yethu njenge-IFP la ebaqulusini. Kodwa imashi yethu isuswa ukuthi kuthe ngesikhathi ngomhla ka-10 sathola ukuthi kunabantu abakhuluma kuma-VN ababethi akuvalwe yonke imigwaqo kushiswa amathaya eMondlo. Nempela ke yenzeka leyo nto kwashiswa amathaya kwaze kwasha ihhovisi la khona okunemniningwane namafayela onke zakhamizi zaseMondlo ngisho amatayitela. Kwasha i-TLB yomkhandlu kwasha i-truck lomkhandlu. Besizotshela ke abantu basebaqulusini ukuthi zigebengu lezi bezilapha. I-IFP okuyiyona ehola lomkhandlu eyavotelwa ngabantu basebaqulusini ngeke ikwenze lokho. Umntwana wakwaphinda angene wasifundisa ukuthi lokho esesinakho asikuvikele bese siyofuna okunye. Kodwa ke lezi igebengu eyisemondle sibikela amaphoyisa asaphenya amaphoyisa ukuthi ngobani ngoba phela abantu kuyatracewa ngisho na ku-VN. Kodwa ke besizotshela umasipala ukuthi umasipala uvikelekile sikhona kusukela izolo emveni kwama-VN esizwe ekuthiwa bazovala idolobha. Siphume sonke sagada idolobha njengoba salivikela kuyiluthini ngoba la abantu bebefuna ukuzokwenza lento yilaba babelutha. So ke ngeke bakwenze lokho la ebaqulusini sisekhona. Ngakho ke sihlanganileke bezizoqinisekisa kubuholi bomkhandlu abaqulusi ukuthi sikhona sizobavikela futhi siyabeseka futhi thina siyahambisana nokuthi abantu abakhokhela ama-rates. Abantu abakhokhele insiza. Uma usebenzisa ugesi ukhokhele, uma usebenzisa amanzi akhokhele ngoba nawe ekhaya ngeke uzethuke nje usudla ukudla ungazi ukuthi kuqhamukephi uyakukhokhela ukudla okudlayo. Ngakho ke kulo hulumeni esiwuphilayo kuthiwa sinikane, mina ngikunika intuthuko wena bese uyayikhokhela leyo ntuthuko ukuze ngikwazi phela ukubuye ngikulungisele nakusasa. So ke besihlangeneke la sizosho lokho besimasha nje ngoxolo. Niyazi ke nonke abantu base South Africa bayazi ukuthi la kumasha khona inkatha akuntshontshwa ngisho iaphula akubulawa ngisho ifastela ngoba besizobatshela ukuthi hayo somabhizinisi abangayivala izitolo ungani sikhona ubani nje ozothinta izitolo nanalento uthi kusuka umuntu okungeyena wala ebaqulusini azokhuluma indaba zasebaqulusini uzazelaphi. Ngithi mina kubantu basebaqulusini kulabo abantu abasuka le ela ingazi khona benza ngathi bazobakhulumela bahlala kuphi bona bahlala ezulwini bathuthuke kangakanani bona la bekhona bayawakhokhela inama rates bayawukhokhela nogesi ngoba ungathothi la abantu abakhuluma la kuma VN bezenza ngcono ungathothi kwabona nje ugesi bawuntshontshile ngoba leso sihlava thina njengohulumeni asikwazi ukuzivuka nanjengeqembu nje le-IFP. Umntwana ophinda angene wasifundisa ukuthi abantu abampofu abagcwalise ama-forms la beyichaza khona ukuthi akekho osebenzayo ukuze umasipala labo bantu bahlangabeze. Ngakho ke namanje iqembu le-IFP lisamile kulokho ukuthi uma umpofu njengoba amathuba emisebenzi engekho gcwalisa iform lokuthi awusebenzi ukuze umkhandlu ukulekelele ngaleso saphulelo. Besizosho lokho ke kumeya ukuthi sobavikela akekho ozobenza utho. Lo mkhandlu ngowethu olubalubelayo haya kaphole ingani uhulumeni washaya umthetho ukuthi emva ka5 years abantu banikwe ithuba lokuthi abayovota abalindeke o-IEC no president uyolumemezela usuku lokuvota bese siyahamba ke siyovota ngoba bayasihlupha abantu abagqoka izikipa zabo banele bengehlulwa bayikhiphe bese beyibiza ngomphakathi
ngakho ke besizotshena izwe ukuthi abantu basebaqulusini baphephile abakhululeke kusahamba kahle njengamanje umeya besizomtshela ukuthi lezi zinto abakhala ngazo abantu akayilungisi akalanda umshini wokupheka itiyela ngoba njoba amaphotholo wabone nje itiyela lilandwe eMpumalanga manje ngoba litholakala ngakho ke sesinqumile thina njenge-IFP ukuthi umeya akavuse lo mshini la isasiphekela khona itiyela iphotholo idaleke manje kunele ngoma sivale khona manje ngakho ke simi ngomumo ukuvikela umkhandlu futhi simi ngomumo njengeqembu le-IFP ukuthi abantu basebaqulusini sizobavikela. Ngithi ngisazosondela lapha endabeni yokuthi kulezi ikhalo ezithinta lama mashi sesike sawabona kade khona ngiyakuzwa usufika nakuyo le ndaba ikakhulukazi kwimemorandum yenu ohlwini lenu ebenilibhalile laphana. Bengifisa vele ukuthi ke sithi ukuyibheka kukhulunywe usikhulumile ama indigent khona yama potholes njengoba uyibeka ukuthi singaqinisekisa ukuthi njengoba senithe nani niyakhomanda okanye niyacela la kumkhandlu ukuthi singayibona le ndaba ukuthi kushoda kwetiyela sikubone kusheshe kulungiseke imigwaqo ngoba vele wona umphakathi uyakhala ngayo yabona nalawo ama service delivery esibone niwabhala lapha mhlawumbe ukunaba kabanzi kulama service delivery nani enithi niluleke umkhandlu ukuthi uwasukumele ngokukhulu kushesha. Into eyenzeka la ebaqulusini bathenga ugesi ka 45 million ngenyanga bewuthenga ku Eskom ngoba abaqulusi bane license bokuthi ibona ufuna bafaka ugesi so ke thina ugesi siwuthenga ku Eskom bese sinikeza abantu uma ke sithenga ugesi siwuthenga ngo 45 million kodwa abantu ngenxa ukuthi babridgile bese umkhandlu uqoqa imali engango 3 million kusho ukuthi 42 million uyalahleka yikho ke umkhandlu uthatha isinqumo sokuthi akube nama-hour la khona ugesi ozovalwa khona ukuze amandla kagesi akhuphuke abantu ke bebemashela lokho kodwa thina njenge-IFP sithathe isinqumo sokuthi akusu ukuhlukunyezwa abantu abakhokhayo umkhandlu awuhambe uye kulaba bantu ababridge ugesi awuhambe uye kulaba abantu abangawukhokheli ugesi labo bantu bavalelwe kodwa nakhona sithe kodwa phela umasipala ngoba ngowabantu awuvule ithuba lokuthi wonke umuntu obridge ugesi akeze ngaphambili wonke umuntu owantshontshela amakhebuli akeze ngaphambili wonke umuntu owayinikezwe yellow form umkhandlu ukuthi ngoba imithi ayikabibikho ifile yibe usebenzisa ugesi akeze ngaphambili ukuze bonke labo bantu umkhandlu uyobalekelela ubafakela amakhebuli ubafakela amamitha ubakhansele kulezi ncwadi abayiphethe ukuthiwa ngezama yellow form emveni kwalapho ke umkhandlu sithi thina njenge-IFP awuhambe uyoqoqa imali ngoba ngumthetho lo asikwazi thina njenge-IFP ukwephula umthetho ukuthi ikhokhela ama services ukuze ukwazi ukulungiselwa uma kunento eyephukile ngakho ke besikhuluma ngalokho ke